prethodnim videima smo updateovali profilnu sliku, banner, headline, updateovali smo about sekciju i iskustvo. Sljedeći korak je da updateujemo obrazovanje. Moje obrazovanje izgleda trenutno ovako. I tu mi se ne sviđa sad što ovo je kao nepostojeća neka škola, jer zaista ne postoji matematički fakultet, nema LinkedIn stranu. Ovdje mi in Activities and Societies piše Applied Mathematics and Computer Science. Ne znam tačno što sam to tako stavila. U svakom slučaju menjamo sada. Pošto moj fakultet nema LinkedIn stranu, koristit ću samo stranicu Beogradskog univerziteta. Neki fakulteti imaju očigledno stranu, moj fakultet nema, tako da ću ja koristiti University of Belgrade. Za degree ću staviti Master of Science i stavit ću sve kao jedno. Field of study, sad ovdje kaže Computer Software Engineering. To nije baš tačno, to ću ovako ću staviti. Applied Mathematics and Computer Science. Datum će ostati isti, ja ovdje odjednom pišem i osnovne studije i master. Ne vidim pointu da imam dva posebno, ne želim da obrazovanje nešto previše upada u oči. Sad, ovo mi je potpuno nepotrebno. Sad, meni je nepotrebno zato što imam već dosta godina iskustva i moje iskustvo je mnogo relevantnije nego bilo šta što sam ja radila na fakultetu. Ako ste početnik, naravno da ćete iskoristiti svaki mogući prostor ovdje što se tiče obrazovanja, da ćete podijeliti obrazovanje, možda neke dodatne aktivnosti koje ste imali, sve ćete to lepo napisati i otprilike ovdje ćete u Activities and Societies bukvalno pisati kao što sam ja pisala stvari za iskustvo. Vi možete tako ovdje da stavite neke svoje stvari koje ste radili na fakultetu. Što se tiče opisa, odnosno ovog dela description, ovdje imam research in the area of meta-heuristics with focus on VNS, method modification, application and clustering as part of master thesis research. Dobro, da, znači ja se ovdje neću previše zadržavati jer meni je iskustvo mnogo bitnije od onoga što sam radila na fakultetu. Prosto ne želim da gubim vrijeme, ovdje ću samo malo preformulisati da nekako bude malo bolje. Mislim da ovako jasnije, jednostavno. Time sam se bavila, nije bitno. To je naziv master teze, master rada i to je to. Ali, još jednom, ako ste početnik, iskoristite ovu sekciju bolje, imate 1000 karaktera ovdje, 500 karaktera ovdje. Definitivno description, opišite šta ste radili, možda neka svoja postignuća, neke zanimljive projekte na kojima ste radili. Ovdje možete da stavite neka volontiranja, ako ste radili neke prakse možda i to možete da stavite ovdje, to može da ide i gore u iskustvo. Ako imate neke nagrade, definitivno to stavite ovdje. Dodatno možete ovdje da iskoristite ovo Add Media i da dodate ili link do nečega što je vezano za vaše obrazovanje. Možda imate neke radove koje ste radili online, na primjer ja bih mogla da dodam link do mog master rada, to je da okačem negdje master rad pa da dodam link. Upload the media, mada za mene to uopšte nije relevantno i sad ako za vas nije relevantno, možda ako ste radili nešto na fakultetu što nema nikakve veze, možda vam to neće doprinijeti. Tako da možda i ne morate da toliko idete u neke detalje ako ti detalji ne doprinose vašoj potrazi za poslom. Ali ako postoje neke stvari koje na neki način mogu da se koriste, ako ste radili kao student neke projekte, pa ti projekti postoje negdje online, a posebno ako je nešto vezano za programiranje, imate neki kod, imate nekakve aplikacije, definitivno možete da stavite linkove do tih aplikacija ovdje. Ja ću ovo sačuvati i to je to. To je moje sad obrazovanje. Ovdje sam na početku samo promijenila jednu stvar. Možete da prikažete obrazovanje ili da ne prikažete. To je ovdje. Ako kliknete na ovo Show Education in my intro i sačuvate, to će vam izgledati ovako. Pored obrazovanja možete da prikažete i vaše radno iskustvo, odnosno vašu trenutnu poziciju. Ja sam izabrala da ne prikažem ni trenutnu poziciju, ni obrazovanje. Pozicija mi već piše u samom headlineu, a obrazovanje ne smatram da je relevantno, posebno što piše samo u University of Belgrade. Nije to neka škola koja je internacionalno prepoznatljiva pa da odmah kao nešto dodaje neki kredibilitet, tako da ništa to ne prikazujem. I moj profil za sada izgleda ovako. To je to što se tiče obrazovanja. U sljedećem videu pričamo malo detaljnije o optimizaciji i o ključnim riječima za LinkedIn profil. Vidimo se dalje.